Iyi si dutuye yuzuye inyubako zubatse mu buryo budasiba kuvugisha benshi bitewe n'uburyo zitangaje. Zimwe muri zo zifite ubwiza butangaje, mu gihe hari izindi ureba ukibaza umuntu wizeye inzanga yishushanyije. I'm sorry, gusa ndebera nawe. Iyi mishinga y'izi nyubako kugira ngo ibe inkuru hirya no hino ku isi itwara akayabo k'amafaranga menshi cyane. Uzi igitangaje? Imishinga imwe n'imwe hari igihe birangira itanagize umumaro, ikaba imfabusa kandi yararangiye. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira imishinga 5 y'inyubako zatwaye akayabo k'amafaranga mu kuzubaka, gusa na n'ubu zikaba zidafite umumaro. Muri make ntacyo zimaze. Muri iki kiganiro kandi ndakubwira impamvu zitageze ku ntego yatumye zubakwa. Ibyari byitezwe bajya gutangira kuzubaka, ingano y'ibyakoreshejwe mu kuzubaka ari nabyo bigaragaza ingano y'igihombo zateje. Ni ingaruka iyi mishinga yateje ku baturage n'igihugu muri rusange. Ngaho tera agatebe wicare wumve neza iby'iyi mishinga. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byacu. Nguhaye ikaze, njye nitwa Edmo. Umushinga wa mbere uherereye mu gihugu cy'Ubushinwa, The New South China Mall. Uyu mushinga ukaba wararangiye utwaye akayabo ka miliyari 1 y'amadolari mu mwaka wa 2005 mu gace kitwa Dongguan. Batangiye kuhubaka, intego nyamukuru ari ukubaka isoko mpuzamahanga rinini cyane kurusha ayandi ku isi. Baryubatse ku buso bwa metero kare 660. Batangaza iyubakwa ry'uyu mushinga bavugaga ko hazaba icyicaro cy'ubucuruzi ku isi, gusa haje guhinduka inyubako y'abaringa idafite ikimaze ukurikije icyo yubakiwe. Uyu mushinga wubatswe mu gace karimo inganda nyinshi. Ako gace kakaba kari gatuwe n'abakozi babaga baraturutse hanze y'Ubushinwa barazanywe no gushaka amafaranga gusa. Ako gace kakaba katari gafite abaturage twakita abo mu cyiciro cyo hagati, ari nabo bakabaye abaguzi b'iri soko. Impamvu ya kabiri, abateguye uyu mushinga bateganyije ko iri soko rikimara kuzura ibigo bikomeye by'ubucuruzi bizirukanyira kuza gufatamo imyanya yo gucururizamo. Gusa siko byaje kugenda, kuko 95% y'ibyumba byo gucururizamo byagumyemo ubusa mu mwaka wa mbere. Indi mpamvu yatumye iri soko ridakoreshwa ni imiterere y'aho riherereye. Iri soko ryubatswe ahantu mu by'ukuri hitaruye ku buryo abaguzi byari kubagora cyane kurigeraho. Leta y'Ubushinwa ikimara kubona ko ingengo y'imari yakoreshejwe kuri iri soko yapfuye ubusa, baryumyeho barinumira. Gusa byaratinze, ibitangazamakuru nka CNN, Bloomberg ndetse n'ibindi bitangira gucukumbura iby'iri soko. Byaje kurangira inkuru yaryo igiye hanze. Uyu mushinga wateje igihombo, leta n'ibigo by'imari byawushoyemo amafaranga. Nk'aho ibyo bidahagije, n'abantu bari batangiye gukorera muri iryo soko babihomberamo, bazinga utwabo baritahira. Umushinga wa kabiri ni Ryugyong Hotel yo muri Korea ya Ruguru. Iyi hoteli ikaba ifite uburebure bwa metero 330, ikaba igeretse inshuro 105. Ikaba ari nayo ndende cyane muri Korea ya Ruguru. Iyi nyubako y'iyi hoteli yatangiye kubakwa mu mwaka wa 1987. Ikaba yaratangiwe n'uwari umuyobozi wa mbere wa Korea ya Ruguru, Kim Il Sung. Hari hitezwe ko igiye kuzamura ishusho y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Iyi nyubako bayubatse bagendeye ku mateka n'ubwiza bw'inyubako zamenyekanye mu Misiri za piramide. Bashakaga kugaragaza ubuhangange bw'igihugu cyabo. Nyamara ahubwo iyi nyubako yagaragaje ko habayeho guhubuka mu mitegurire yayo. Dore uko byagenze. Umuryango w'ubumwe bw'Abasoviyete wari warahoze ari abafatanyabikorwa b'igihugu cya Korea ya Ruguru. Mu mwaka wa 1991 ubwo uyu muryango wasenyukaga, Korea ya Ruguru yahuye n'ingorane zirimo kuba ibuza abaterankunga cyane ko yari ikiri kwiyubaka. Ubukungu bwayo bwarahananutse, imishinga myinshi bari baratangiye nayo barayihagarika, n'iyi hoteli ibigenderamo. Indi mbogamizi yabayeho ni ikoranabuhanga ridahagije, muri make ridafite ubushobozi bwo gufasha abari kubaka iyi nyubako nk'uko yari ikenewe. Ibi byamaze imyaka babigerageza, gusa barwiyemezamirimo benshi bagiye banga gukora kuri uyu mushinga kubwo kuwufata nk'aho udashoboka. Uyu mushinga Korea ya Ruguru yawutangiye ishaka kwishongora kuri Korea y'Amajyepfo ngo babereke ko babarusha inzu zikabakaba ibicu, propaganda driven planning. Nyamara nta bukungu iki gihugu cyari gifite bwo kubaka uyu mushinga. Nk'uko n'ibindi bibera muri iki gihugu biba ari ubwiru, hari umwana witwa Alec Sigley wo muri Australia wari urangije kwiga masters muri Kim Il Sung University. Afata telefone ajya kuri Twitter yandika kuri iyi nyubako. Uyu mwana yarafashwe afungwa igihe kingana n'icyumweru ashinjwa kumena amabanga y'igihugu. Iyi nyubako kandi mu mpamvu zatumye bayubaka harimo n'ubukerarugendo. Bashakaga ko izajya isurwa ikinjiriza igihugu, gusa nabyo byasaga nkaho bidashoboka bitewe n'uko iki gihugu kitemerera abantu kukinjiramo uko biboneye.
ibinyacumi by'imyaka byarashize iri aho gusa ari ikizu kidakoreshwa. Mu bihumbi 2008 nibwo batekereje gushyira ibirahuri inyuma, nabwo mo imbere hasigara hadatunganyije, kugeza na n'ubu irafunze ntirakoreshwa. Umushinga wa gatatu ni Ciudad de Rio International Airport yo muri Espagne. Uyu mushinga warangiye mu mwaka w'ibihumbi 2009 utwaye akayabo ka miliyari 1 na miliyoni 100 y'amayero. Nyuma y'imyaka 3 mu kwezi kwa Mata ibihumbi 2012 iki kibuga cy'indege cyarahagaritswe gishyirwa kuri cyamunara kuri miliyoni 100 z'amadolari, habura umushoramari uyatanga. Hashize imyaka 7 kidakoreshwa, haza kampani y'Abashinwa ishaka kukigura ku bihumbi 10 by'amadolari, igiciro nk'ikimodoka isanzwe. Icyo gihe leta yarayanze. Nyuma y'abashoramari benshi bagiye bagerageza kukigura bikananirana kubera kudahuza na leta ku giciro, mu bihumbi 2018 CR International Airport yaje kukigura kuri miliyoni 57 n'ibihumbi 200 y'amadolari. Iyo kompanyi imaze kukigura mu bihumbi 2019 cyarongeye gitangira gukora, gusa gikomeza kubura abagenzi. Mu minsi mike yakurikiyeho icyorezo cya COVID-19 cyahise kiza bihita bipfira icyarimwe. Na n'ubu nyuma y'imyaka myinshi cyubatswe kiracyahari, gusa ntacyo kimaze. Mu byatumye iki kibuga cy'indege cy'ibipfabusa harimo no kuba cyari kure cyane y'umujyi wa Madrid mu birometero bigera kuri 200. Ibyo bikaba byaratumye kibura abagenzi, bigatuma kompanyi zari zaratangiye kuhakorera zisesa amasezerano zikahava. Mu ibakwa ryacyo byari biteganyijwe ko kizajya cyakira miliyoni 10 z'abagenzi nibura buri mwaka, bityo gihabwa ubushobozi ndengakamere. Cyari gifite runway ya metero 4100, imwe mu ndende mu Burayi, ndetse ahashyirwa imizigo hari hubakanywe ubushobozi bwo kwikorera toni 47,000 z'imizigo, ariko ntibyakibujije gupfa ubusa. Iki kibuga cy'indege byari biteganyijwe kandi ko hafi yacyo hazaba hari umuhanda wa gari ya moshi, ariko umushinga w'uwo muhanda ntiwigeze unatangira. Iki kibuga cyateje igihombo kuko mu myaka 3 cyakoze, nyuma yayo bahise bagishyira ku isoko. Uwashatse kukigura bwa mbere yatanze ibihumbi 10 by'amadolari, bigaragaza ko nta mari yari ikirimo ugereranyije n'amafaranga cyatwaye mu kucyubaka asaga miliyari 1 na miliyoni 100 z'amayero. Umushinga wa kane ni wiswe The Millennium Dome, wubatswe mu bwami bw'Abongereza. Aha ni ahantu hubatswe nk'ikimenyetso cy'ikinyagihumbi gishya ubw'Abongereza biteguraga gusoza ikinyagihumbi cya kabiri cya nyuma ya Yesu mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ibyo bikaba byari gukorwa binyuze mu kubaka inzu ndangamateka irimo ibyaranze icyo kinyagihumbi nyine. Byatangiye mu mwaka w'1993. Guverinoma y'Ubwongereza yashyizeho komisiyo ishinzwe gutegura uko bazasoza ikinyagihumbi ndetse n'iby'iyo nzu ndangamateka, Millennium Commission. Intego yayo yari imwe: gushaka uburyo igihugu cyakwinjira mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu birori bikomeye kandi bizahora mu mateka. Mu 1996 hemejwe ko iyi nzu ndangamateka izubakwa i Greenwich. Niyo haje kuvuka ikibazo, habura abashoramari bashyiramo ayabo. Aha niho leta yahise iza ishora akayabo ka miliyoni 790 z'amayero. Mu mwaka w'1997 imirimo yo kubaka Millennium Dome yaratangiye. Mu mwaka w'1997 imirimo yo kubaka Millennium Dome yaratangiye. Aho yubatswe hari ubutaka bwa hegitari 300 bwari bwarangiritse. Bwahoze ari inganda z'ibikomoka kuri gaze zari zimaze imyaka irenga 20 zidakora. Mu 1998 Minisitiri w'Intebe Tony Blair yatangaje ko kubaka Millennium Dome byarangiye. Mu 1999 habayeho kwerekana ibirimo imbere mu cyiswe Millennium Experience. Ku itariki 31 Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi 2000 ibikorwa bya Millennium Dome byabaye nk'aho birangira. Icyo gihe nibwo igihugu cyari gisoje umwaka w'ibirori by'ikinyagihumbi cyari kirangiye binjira mu gishya. Iyi nzu ndangamateka mu mwaka w'ibihumbi 2001 yeguriwe isosiyete ya New Millennium Experience Company. Iyi kompanyi yagiye inengwa kubera ko itari ifite abayobozi bakuru bafite uburambe mu kuyobora ahantu hakurura ba mukerarugendo. Ibi byayiviriyemo kutabasha kugenzura uburyo amafaranga akoreshwa ndetse no kudakurikiranira hafi amasezerano y'imikoreshereze y'ingengo y'imari y'iyi nzu. Uyu mushinga wavugaga ko hazajya hasurwa n'abakerarugendo bangana na miliyoni 12, ariko uyu mubare ni wagezweho kuko hasurwaga n'abatarenze 1/2 cy'abari bateganyijwe. Uyu mushinga bivugwa ko wayobowe cyane n'abanyapolitiki aho kuba abahanga mu bucuruzi. Ibyo bikaba byaratumye ubura icyerekezo.
Umushinga wa nyuma ari nawo wa gatanu ku rutonde twabakoreye ni uwitwa Interstate H3 Hawaii, ukaba ari umushinga w'umuhanda wubatse muri Amerika. Uyu muhanda ubundi wakorewe inyigo mu 1960. Icyo gihe basanze ugomba gutwara asaga miliyoni 250 z'amadolari. Uko ibinyacumi byagiye bishira hakabaho amavugurura y'inyigo yawo, amafaranga wagombaga gutwara yariyongereye, ingano y'amafaranga yawusoje yageze kuri miliyari 1 na miliyoni 300 z'amadolari. Tuyagereranyije n'amadolari y'uyu munsi asaga miliyari 2 na miliyoni 800 z'amadolari. Uyu muhanda ufite miles 15 n'ibice 32. Impamvu bavuga ko ari nkaho udakoreshwa nuko duhereye ku binyabiziga byagombaga kujya biwunyuraho, ubundi byari biteganyijwe ko hazajya hanyuraho imodoka 100,000 ku munsi, mu gihe kuri ubu hakoreshwa n'imodoka zitarenze 40,000. Izi ngizi zikaba zitanageze muri 1/2 kizari ziteganyijwe kujya zinyuraho. Uyu muhanda kandi bivugwa ko no kuba waratangiye mu 1960 ukarangira mu 1997, muri make kuba waratwaye imyaka 36 nabyo bwabyo byateje igihombo, kuko hagiye habaho ihindagurika ry'agaciro k'ifaranga. Gusa uyu mushinga nubwo bivugwa ko wahombye ntibibuza ko ufasha n'ubundi mu ngendo. Nubwo ibyari biwitezweho bitahuye neza n'ibyo ukora. Ukaba ari nawo utugejeje ku musozo w'ikiganiro, mbashimira gukurikira. Ibuka gukora subscribe ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Naho ubutaha.